Nebojša Tubić Žabac važio je za biznismena 90-ih godina kojeg su popularne dame volele, a neke od njih su godinama uživale u ljubavi sa njim. Na Kurir televiziji u emisiji Sceniranje osvrnuo se na vezu sa pevačicom Gocom Božinovskom. Žabac je otkrio i kako je upoznao Gocu, a spomenuo je i njenog pokojnog supruga Zorana Šijana. Veza sa Gocom bila je turbulentna. Oni su se toliko zbližili da su na kraju postali poput brata i sestre. Upoznali su se preko njene prijateljice. Kada je Goca saznala da je Šijan vara, on ju je izbacio iz stana sa 2 dece. Njena prijateljica joj je tada dala 500 maraka i mali auto, a Goca je tu ženu do kraja života gledala kao spasitelja. Šijan je često dolazio kod Žabca, bio je zaljubljen u motore i automobile. Žabac se prisjeća trenutka kada je organizovao jedan izbor za mis. Prolazio je i video Gocu i Šijana. On joj je predstavio Žabca, a Goca je rekla da je on najbolji od svih njegovih prijatelja. Iako je Šijan tada bio još uvek živ, Žabac se prisjeća da je rekao da nije moguće da budu zajedno, jer je Šijan već prevario Gocu sa drugom ženom. Žabac je istakao koliko mu znači Goca Božinovska. Jednom joj je rekao ili ja, ili cigare, a ona je izabrala cigare. Bila je strastveni pušač. Žabac ima osjećaj kao da je sa njom ceo život. Kada je bio ranjen, prva mu je došla u posetu i dežurala po ceo dan.